Na wasalimu katika jina la Yesu Kristo, Bwana aliye hai. Mimi ni mtumishi wa Mungu Daniel Bisimwa. Napenda ya kwamba tuzungumzie neno kuhusu kulinda moyo kuliko vyote mtu anaweza kuvilinda. Unajua, katika Mezali sura 4 mstari wake wa 23 Biblia inasema, linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, sababu humo ndimo mna chemchemi za uzima. Hasa moyo ni nini? Moyo ni sehemu ambao munawekwa nia za mtu, mawazo ya mtu ambaye natoka na kuingia kwenye akili na kutoka kwenye kinywa. Na moyo wa mtu ndimo muko chemchemi zote za uzima wa mtu. Ndio maana mtu ana sehemu nyingi. Mtu iko na roho, iko na nafsi, iko na mwili, lakini katika moyo wake njo Biblia inasema sana, mule njo muko chemchemi zote za uzima. Kwa nini tulinde moyo? Tunalinda moyo kwa sababu yanayojaza moyo ndio yanatoka kinywani. Banamjua kamutu kulingana na vile vyenye anatoa, na mtu hawezi kutoa vya kutoka kwenye moyo wake. Ndio maana mahali ulipo nikaleta ujumbe kwako leo ambao tunataka kuzungumzia kuhusu kulinda moyo wako kuliko vyote vyenye unalinda. Naongea sasa neno la Mungu, nisikie. Mudunia muko majaribu, muko matatizo, muko watu wa kila aina na muko vitu vya kila aina, ila ushauri wangu ni huu. Unajua, watu wanazungumza yote wanayoyataka, na hakuna mtu yoyote ambaye uliyemkopesha kinywa kwa kusema kwamba utamwambia usinene na kinywa yangu. Kila mtu ni Mungu amempatia usemi wake, na hauna haja ya kusema utamnyang'anya usemi, sababu haiko ndio ulimpatia usemi. Kila mtu anazungumza anayoyataka, anafanya anachokitaka, na wale ambao wanajizuiza haiko ndio anawazuiza, ni wale ambao Roho Mtakatifu iko ndani mwao, anawapa kiasi, anawazuiza. Ndio maana unaweza kutana wanadamu wamoja ujizuiza, lakini wengi hunena gisi wanataka. Hasa kama watu wananena gisi wanataka, ni lazima uchunge moyo wako wewe wa kipekee. Bile bile wanaongea, haiko kila kile mtu anaongea njo kiotakamata na wewe kiweke kwa moyo wako, kwa sababu wengi wataongea njo bakuharibu. Wengi wataongea njo balete moyo wako uvunjike. Wengi wataongea njo balete masemi yenye takuwa kama sumu kwenye mwili wako. Lakini pamoja na hiyo yote, elewa neno moja moyo wako unapoulinda, hautaacha chochote kingie ndani. Acha watu waongee vile wanataka, batachoka, batalala. Acha majaribu yakuye, yana wakati wake na yatapita. Hata vita tumevishi na vita navyo vinapita, na vyenye viko vitapita. Bacha baloge, hakuna mtu yoyote anaweza ruhusiwa kukugusa na kuweze, isipokuwa aliyekuumba amemupatia zile nguvu. Na kama Mungu amemupatia zile nguvu, ni kwa sababu amemruhusu kukifanya kitu, lakini kama hajamruhusu hawezi fanya lolote. Ndio maana usihusike na kufata maneno ya watu. Acha waongee, watalala usihusike na kuweka vile wanaongea, hawezi kufanya kitu. Ingekuwa maneno inaweza ua kama hatukuwaki, ingekuwa vikwazo vinaweza ua kama hatuko tena, lakini banasema hatuhangaiki, banaongea hatuhangaiki. Tunakula, tunalala, tunapumzika, wanaongea, wanagonjwa matansio. Sisi tuko kimya, neema Mungu inatosha. Sisi hatuna vita na mtu, tuko na mission tulipewa na Mungu. Ndio maana tunachunga roho zetu. Hatuna nafasi ya kuweka maneno, hatuna nafasi ya kuweka vikwazo, hatuna nafasi ya kuweka mambo yasiyoleta yenye aina ya maana kwetu. Tuna nafasi ya kuweka utukufu wa Mungu na kumupa Roho Mtakatifu aketi ndani mwetu, ili atuongoze mkweli yote ya Mungu, na sababu kweli itabakia kweli.
Roho Mtakatifu akisha kutushuhudia kwamba nyinyi mnaishi, nani atatuua? Nyinyi mnaendelea, hata uzungumze itapunguza nini? Ndio maana mama, baba, nilisema hivi, nakuja kuzungumzia kwamba chunga moyo wako, usiitike vile viko wanaongea, usiitike maneno ya watu, usiitike vile viko ndani. Kaa kimya. Mungu aliyekuumba na kujua, Mungu aliyekuumba na kuchunga, Mungu aliyekuumba anajua siku yako ya chini ya jua kuingia hapa na siku yako utatoka anaijua. Mtu asikutetemeshe, jichunge na mabaya, chunga moyo wako, usifadhaike, usifate vile watu wiko wanaongea, usifate majaribu ya dunia. Nikwambie, hata kama ungeipita kwenye bonde la uvuli wa mauti, usiogope, maana gongo lake na fimbo yake vinakufariji wewe, vinakuchunga, vinakutia kwa nafasi yako. Na ninaamini ya kwamba mwa jioni ninatangaza hivi, acha neema ya Mungu aliyekuita ikuchungie moyo wako. Neema ya Mungu ikufanye ya kwamba moyo wako ikupatie nguvu, chunge moyo wako. Usijali vya watu na maneno isikusumbue. Ubarikiwe sababu nimeona neema ya Mungu ikukupatia ujasiri juu ya moyo wako. Neema ya Mungu ikukupatia kuimarika juu ya moyo wako, na hakuna chochote kitakutosha msimamo wa kujua kwamba hautakufa kifo cha mtu, hautakufa juu ya masemi, hautakufa juu wanadamu walitaka, lakini kuna wakati utapumzika juu Mungu ametaka. Ubarikiwe, Mungu akuinue na Mungu akuheshimishe katika jina la Yesu Kristo. Amen.